Ola tuntu video chuan hei Duhoma'n Department hotute film khur turin acha chan chu voin budget session a khanin nge niang kan tui na enkol dan tur chungchang te a toy zongin tui chungchang timeng o khatiang chungchang kha soi hovania chumi chungchang a punal Duhoma'n a to paron kharna hi kan thlirin kan ngai thla howanga engpo ni se in ngai thla phot tiang a Mome, se tu nang kadam tolo chua kan house leader. Silong somila. Apu Speaker, Kanram Administration Kalmang Department Kalmang hi aboy maya tui chungchang hian Department Pali in Tuan Neni Land Resources Soil and Water Conservation Department kan leya PHE kan leya Irrigation and Water Resources Department kan leya Soil and Water Conservation Department kan leya Department Pali tui kai noya kan leya dan siampo ahar turen ani Suwang chuan transaction of business hi la en nona hetite nuai lo de leka a single nodal agency single do department nuai mo da kan langai to lo chuan kan boi zelang ti a lawmin ka ria heng department pali te hi minister sangin anchan phei chuan a boi thale zuala minister pakhat kuda handa do ni la da sen chini lawalian em mai boxia suwang chuan tu nai chuan kan ni nin kan nianga kan kalkalin kan han kalphot anga hei chu a transaction of business rules zok lamatanga ronchin feldan hi omselangin tha kan ti theu karinga chu nakin lama ala nianga hei tu na mai po khanin PHE in Maniloka dan ania chunen chuan ai su boi do nem don lovem ti hi he kan bil hian aron tek kherem ka chiang chia lova khatiang te khani ngala tin he bil hi council of ministerin kan ngai tu lawm ka helova ka lo hello palpon mai theya Council of Minister Masta ina alo pasto hakan ring mai tepo ani mai thei chu department zong tepo in lo ria selangin sarkar masta ina alo pasto kha sarkar tharin ngai to na thara tanga ti dang lam du anei mai theya rin ngal throi lo deuh khani selangin atha in karinga kiti lai ke poimo khop me chan chu tuna khen soi ta gang khanin tui en kol dan tu chung chang ti te soi ho me khania an move me ka ti chuanin chuta chuanin khami an thil move kha council of minister poinan lo hriat pui mi lo khani me lamo chuwang chuanin athalo khop mai ki tai ke engen yang ministry ma sai nan local pui to kha an lo ti dang lam lovin an local pui nge nianga Klem chun ti dang lam venga maro chu council of minister poina an hriat puina lem lo khan an lo ti ve to poni melamo eng poni se khimia pudo ma soi ke adik ka ti khop me chan chu an mani po hin bang bo ve hen karinga ni khiti lai khen mo tin an budget session khai in chuanin eng chip neu tur ha tam ve ni chu mo chuwang chuanin kan Minister Stepo Department and Call to Tepon film kurangai khop mai mi chungchanga chuan tin hemi big bila phei chuan to na chuan sarkar thara han ti vak tur om lova amasa inan lo ti to sa apuna lo thlenga ataron lut ani maya chuwang chuan sarkar ne reng chu in chom chozel ani a thil tha ani phot chuan tiang hian kan in chom zel tur ani a angai to na seng tu le ama lo la na tak zok chu kan sarkar masate an ni ti
kan pom em ani amaro chu bill hi department in rate takan saya chu min wa lo an han vet le a chu ta he ta lo lu ta ke ni legislator kan ya he bill hi engemaw sen kan ria pui theu to a kan lo thlir chiang theu to in karinga legislator hoina zan ni khat lek lo zir na hun kan ne helai kan han chai hian thil fel lo tap takhi kan mu chuak zung mai zel hi kan department te hi hey ai hian legislation thila hian film course ka du hle ani tun ma point a hi chu enge ni e patent error ngai meng u ti te grammar error grammatical error te a engemo auma voina po khang khakan renewal ani attend pe chui pass lo mai tiang enge ni subject committee kan tiam kha enge ni kan pek na thin kha select committee in lo zir phot te se tia pass lo kan nol liam te po aom thina chu tiang rot na te chu om lem lo wangin voina chuan kan han pass phot mai tura ka ngaya amaro chu amendment ti vat hi angai chu karinga abik takin kan leader of opposition ina point aron soi chua te kha avalit em ani nakin loka buaile theina te aom melin alanga tin dan dang kan nei sa nen department ang te point nei su boi don em ti te po ngai tua ngaya emo aneu ne wa khaswa rules laminaron te kher mai theitur an ni hlomanga amaro chu a rules ina achul mam seng lo chi te po aom mel le in alanga chu wang chuanin rules te akhikan nei nuai mai ti hian mani mazon te chau department in kan thira department danga kai noi thir mang si lo te hian dan hi kan siama anua abuai le kan amen le a amendment kan ngai ema tiang chuan ya wangin film khor thang perin bill hi bua sai thei thin ni se ti kha general takin kan soi du hrim ten heng tuna kan bilina aron take care turang chi mamong ngoi kan neya kan sayang khan mani loka po dragon fruit chin na muna kan kala tuilak dan tur kan thira ralle lam ramami mi khorami dai kha kan kok mai ni han langot don taila thu nei na kan nem kha khua kha nge thu nei na ni khang te po kha tu na hian dan lo chan em tur kan ni lo kan ni nok ringon maya mi rawa mi tui lai kan tam em ani thing tlang a hian chung te po su aron ching fel tur ania ting kan resource nei te nge ni tin a preservation te tin a source hum hal dan te le a mapping te khapoi mo em ta hey underground water kan han explore tren kha chuan hey in khapwat lo chuan kan tuya kang don ania an tiani tren kha chuan in atam lutuk horizontal zong po hianin aver chua treu theini ren turan lo kan furwa tu hi tam em an tia keini leiman chu nengma soi tur kan threlowani khang ang te kha ania wangin khang zong song rons en chiang tu tur ania mapping kan nei khan kan potential te pokha kan hrenona chung chu thilpoi mo tak ani hrimhrima tin kan pipu te hun laia khan tui hi mi zong ta tura pathian siam khuanu siam ania pumbil turani lo hian lo tiani tu inemo a compound na emo a lova emo a tui na aneya ata nei tlat mai mi dang tlan a phalve lova khatiang kha tui na hi tlem tual mai nen tiani chu wang chuanin atlan tuan tampo le tui na e pungani te an lo tia kan pipu te khan heng te po hi adik mai thea tin wai me ten pak te kan neya ngo kan siama lom oma kan thol thina ai mi thiam te chuan thol lo turan hian tiani kan thol hian per te leng mone ne kha ruizam te khatiang tui lo retain tu akha abova
khang anwaya apik te le nge motel lo khan tui hi aluang ral chak bi kani ti te an soya kan kheme lova engpo ni sengin ni post speaker an passport ilangin a department wise angala chin feldan tele a hemi kan bill han siam tur le kan dan lo nei sa to te a in kalai o mem ti te chu atla chopin kan lazir chiang zelanga kan han practice photanga atulang zelin amendment te po kan lati sautur angai ila an passport mai kha athai a lawm tu cho kan minister zom takin a bill wind up a house pass pui tura lo din hal turin lo somang Speaker kalome iwenia 9th Mizoram Legislative Assembly a bill masaber turin wenia the Mizoram Water Resources Management and Regulation Bill 2024 on pulutania irem tinain hausa member ten sayho na chatak mai kan nei thea kalom hle mai wenia hian kan ramin amamo tak mai Mizorama kan tui na te kan lui le kan tui khur nei te thleng pon yang heng ten ko tur ta na dan kan lo la nei lo kan nei don ania chu wenia hian member pariat lai main a thop zong in aron soya kalom hle mai member than katena du tho lo na lai du to lo na lai ang te aron sei thia te pok kha kalo chin chia nakina rules siamani huna te le en thadatan kan lo chin chia ni ti kha mi lo hriat pui turin kan som kan ngen du chewa kan soita kan khan he bill hi department tat pakhat ta ni lova kan zawai department zong in trom tur ania wangin ain call tu helaya council sang berapo chief minister chairman nuai ani dona tiang chuan e bill hi anei tu chu department zong kan ni turak ngai la mizo farm mizoram chungam zong te tan anianga chu wang chuan he bill hi duan chuan ilai pon mithiam tam tak te soman nia phim kur takin kalpui ania afam kimlo na lai ro chu lo manga amendment te polity theje langa tin rules lama te po lawm zui tur ani don ani wenia member ten thataka min thlop hi kalom hle mai ti kha pu speaker kan seidua ti chuan pu speaker the Mizoram Water Resources Management and Regulation Bill 2024 hi he hau zom takhian min pas pui turin karon di le ole kan minister zom takin the Mizoram Water Resources Management and Regulation Bill 2024 chu house pass pui turin aron dilta a tura kan bukang repti pas remti piangin remti tiula rem tilo kan omani chuan rem tilo tipok ula tiang chuan rem ti kha rem ti chuan rem ti in ti tengu rem tilo in rem tilo ti la avalo bom ve ole ti khanin bill chu pasanita engponi se pudu omaron soyang khanin amend le zel tu te polaniang amo ahan practice chinanga thil thatok lo le thil fel hlel te lo mani chonin an siam tha chho zel tura po ngai te la hei dan hi kan siam hnem lu tu kianin ami hring a cheng te in da chep vek thei thin amo chuwang chuanin i thilin kokal department sang chana te po khan awm mai theya chung ten te po chu amendment an nei tura ngai te la engponi se pudu oma hi mi tha tak mai nin ka ria kha tu na po session lai in council of minister in shet lo thu te po kha an soi ririap mai ne mo khati zong khatun tum video chu hani phot te se